Zdravo. Ako se do sada nismo sreli, ja sam digitalni avatar doktora Alana Rossa. Alan istražuje, piše i nadgleda sve u ovom videu i našim dvomesečnim globalnim webinarima. Pomažem u širenju informacija o veštačkoj inteligenciji u zemljama u razvoju, dok je on zauzet istraživanjem sledeće teme za naše globalne webinare i pripremom nedeljnih sažetaka važnih dešavanja u vezi sa veštačkom inteligencijom, koja su zanimljiva preduzetnicima u oblasti veštačke inteligencije i akademijama za veštačku inteligenciju. Danas želim da govorim o jednoj od najuzbudljivijih i nedovoljno cenjenih prilika u svetu veštačke inteligencije. 2,5 milijarde ljudi je danas van mreže. Većina njih živi u zemljama sa obiljem sunca, niskim prihodima i slabim električnim mrežama. Godinama se to smatralo samo problemom razvoja. Nije. To je najveća neiskorišćena tržišna prilika naredne decenije. AI ne funkcioniše na osnovu politike. Funkcioniše na struju. Svaka škola koja koristi AI tutora, svaka klinika koja koristi AI dijagnostiku, svaka farma koja koristi AI savjetovanje, treba pouzdanu energiju pre nego što joj zatreba bilo šta drugo. Zato prilika za razvijajući svet počinje sa energijom, a ne sa softverom. Ako zemlje sa obilim sunca mogu da generišu svoju pouzdanu lokalnu energiju putem solarnih panela na krovovima, mini mreža i zajedničkih baterija, mogu podržati škole, klinike, farme i lokalne biznise bez čekanja na savršene nacionalne mreže. Evo uvida koji se često propušta. Mnoge zemlje u razvoju su zapravo bolje pozicionirane za digitalni rast vođen solarnom energijom nego mnoge industrijske ekonomije. Zemlje poput Indije, Meksika, Pakistana i većeg dela Afrike nalaze se u globalnom sunčevom pojasu. One primaju daleko više solarne energije nego Evropa ili Severna Azija. Njihov izazov je upravljanje ciklusima dana i noći, a ne dugačkim tamnim zimama. To znači da mogu graditi oko sistema na krovovima, mini mreža, baterija i pametnog lokalnog upravljanja energijom. Ne moraju da kopiraju stari model proširivanja skupih centralizovanih mreža svuda prvo. Mogu preskočiti napred. Distribuirana solarna energija i mini mreže nisu opcija drugog izbora. Za mnoge zemlje one su najbrži i ekonomski najracionalniji put do pristupa energiji i digitalnoj uključenosti. Mini mreže stižu do zajednica brže od dugih prenosnih linija, poboljšavaju otpornost, podržavaju telemedicinu, učenje na daljinu, hlađenje, mobilni novac i lokalne preduzetnike. Također se uklapaju u arhitekturu buduće digitalne ekonomije, distribuirani uređaji, edge computing, mali data centri i lokalne cloud usluge. Stari centralizovani model nije budućnost. Distribuirano je budućnost. Najbolji primjer ove promene je Pakistan. U 2024. godini Pakistan je instalirao oko 17 gigavata solarne energije, što ga je te godine svrstalo na 4. mesto u svetu. Do aprila 2025. godine solarni paneli na krovovima dostigli su 5,5 gigavata u domaćinstvima, farmama i preduzećima. Ovo nije bilo vođeno vladinom naredbom, to su pokrenuli građani. Visoke cene struje, nepouzdana snabdevanja i opadajući troškovi solarnih panela pokrenuli su transformaciju čiste energije vođenu od strane ljudi. Svaki sistem na krovu sada je platforma na kojoj AI alati mogu da funkcionišu za upravljanje energijom, za lokalne usluge, za produktivnost. To je velika prilika za lokalne AI developere. Zambija pokazuje šta se dešava kada energija stigne. Svjetska banka je izvestila da je pristup električnoj energiji u Zambiji porastao na oko 50%, pri čemu se mini mreže vide kao praktičan put da se dođe do 8,5 miliona ljudi koji još uvek nemaju struju. Ali veća priča je šta te mini mreže sada podržavaju. Ruralne mini mreže u Zambiji već napajaju domove, škole,
zdravstvene ustanove i preduzeća koja koriste energiju. Lekcija za svaku vladu je jasna. Ruralna elektrifikacija i digitalna transformacija ne bi trebale da se planiraju odvojeno. Mini mreže treba od samog početka dizajnirati kao platforme za obrazovanje, zdravstvo, poljoprivredu i preduzetništvo. Još dva primjera pokazuju koliko daleko to može da ide. Rvanski projekat Pametni Kigali izgradio je mrežu niskopotrošne širokopojasne mreže na nivou grada. Ta mreža omogućila je primjene interneta stvari u komunalnim uslugama, vodosnabdevanju i javnim uslugama, pretvarajući infrastrukturu u platformu za javne usluge omogućene veštačkom inteligencijom. Indija pokazuje obrazac na ruralnom nivou. Oria Development Solutions implementira decentralizovane solarne sisteme za navodnjavanje, mlevenje i hladnjaču. Njihove jedinice za hladnjaču čuvaju više od 30 vrsta proizvoda i produžavaju rok trajanja do 400%. A Indija je koristila veštačku inteligenciju u drugom pravcu. Mašinsko učenje je mapiralo više od 1300 solarnih farmi na nivou komunalnih usluga, poboljšavajući planiranje korišćenja zemljišta za obnovljive izvore. Solarna energija pokreće veštačku inteligenciju. Veštačka inteligencija poboljšava solarnu energiju. To funkcioniše u oba pravca. Sada dodajte drugi deo, povezanost. Do početka 2025. godine Starlink je lansirao više od 400 satelita za direktnu komunikaciju sa mobilnim mrežama, a komercijalno slanje poruka već je aktivno u nekoliko zemalja. Globalno širenje je u toku. Huawei uvodi satelitsku komunikaciju u pametne telefone srednje klase i čak u nosive uređaje. Ovo još uvek nije potpuno univerzalni širokopojasni internet, ali i tehnička prepreka za povezivanje standardnih mobilnih telefona u udaljenim područjima brzo se smanjuje. Kombinujte to sa distribuiranim solarnim punjenjem i udaljene populacije bi mogle da se povežu mnogo brže nego što je tradicionalno planiranje infrastrukture ikada pretpostavljalo. Šta to zapravo znači za vas? Za developere veštačke inteligencije ovo je najveće neiskorišćeno tržište na svetu. Aplikacije sa prioritetom offline. Edge AI za pametne telefone niske cene. Glasni interfejsi na lokalnom jeziku. Alati za upravljanje energijom na mini mrežama. Ugrađena veštačka inteligencija u poljoprivrednu opremu, klinike, škole i maloprodaju. Za akademije veštačke inteligencije ovo je trenutak da se pozicioniraju kao institucije od misije, obučavajući studente u Edge AI, gradeći laboratorije na solarnu energiju, sarađujući sa komunalnim preduzećima i ministarstvima i inkubirajući startupe koji obslužuju ovo novo tržište. 2,5 milijarde nedovoljno obsluživanih nisu humanitarna fusnota. Oni su prilika koja će definisati narednu deceniju veštačke inteligencije. Vlade imaju 3 stvari koje treba da urade, a vreme za to je kratko. Prvo, ubrzati distribuciju solarne energije, mini mreža i sistema za produktivnu upotrebu energije u školama, klinikama, farmama i lokalnim preduzećima. Drugo, smanjiti troškove povezivanja kroz ulaganja u infrastrukturu, reformu regulative i podršku uslugama putem satelita. Treće, koristiti javne nabavke i partnerske obuke kako bi se stvorila rana potražnja za AI alatima u obrazovanju, zdravstvu, poljoprivredi i javnim uslugama. Zemlje koje deluju sada neće samo zatvoriti infrastrukturne praznine, stvorit će domaća tržišta, kvalifikovana radna mesta i nove industrije na raskrsnici AI, energije i povezanosti. Sunčev pojas nije nepovoljnost. To je najveća strateška imovina razvijenog sveta. Iskoristite je. Hvala što ste gledali ovaj video i bili bismo oduševljeni ako biste se pretplatili, podelili ga sa drugima i poslali nam svoje komentare. Pogledajte naše druge video zapise i radujemo se što ćemo vas uskoro videti.